Shubor naga Snem jong unong san Hima. Ka dorbash nong Chutwakhu jawai kala Pynkut no Ïaka Jinglehkmen dap shis pa Snem ni ka centenary Jubilee celebration da ka Jingelang ka ba isyong kun ka balalong Hamadan Jerusalem ha ka arpu nyotrek unopra ha ka ni kasi ladan langru umentri ka sorkar jila bat UMLA ka jawai uba wailan miki shila kumukong san ringkat ki arngur ki MP bakenthop u Dr. Ricky AJ Singkon bat Dr. WR Karlukhi ki belong kum ki simbot kongsan uba wailan miki shila ha ka jingkren ula portu ya ka jingtresh tom jong ki nong yalam bat ki dukhat nong kit kam jong kash nong Chutwakhu na ka benta ban kintiu ya ka roi ka par hapo kash nong gathau ha ka ni kasi uba wailan miki shila na lor ki arngur ki MP kila pleru ya ki maunong rim jong ka scheme pankhana patba ni ki public toilet kaba saupunyo lak tingka lingba katna Directorate of Urban Affairs ka sorkar jila kajing shna penhe yak office tray kam kashnong balayo ikajingirap shipho lak tingka now Dr. WR Karlukhi lingba ka MPLADS RS arhajar apulai arhajar apusaw bat kajing play yo umaw sa anam jong kajing dap shispa Snem nalor kata lapin ko buram ru ya kinong kit kam shnong barim bat bathamai halor usinyang jongki sha kashnong bala pelat ru ya ki kot thup sa kan mau ni ki souvenir shwa kani la yo ikajing kren na wahe shnong ka Chutwakhu uba pilandar wal lingdo halor kajing ya linti jong kashnong bala pin shong shit ya kajing yalang da ki jing roi kajing sha tin rai balai shim benta de ki khon kashnong ka thong leong na ka kamram leong na to unang yai trechi tomo wo punku ya kateka roy kapa wo punku ya kateka imlang salang yong peniku konsulasi nto umanda wana hini upun rana ga sadin lani unang nang hier kateka yo kapat kateka roy kapa ko peniku konsulasi tenega si phile kam dipate. The present generation, the joke na tamang yung natin. Amang uyetrei wo pergui ya kachnong Chutwakhu. Hawala niya kami bon gimenta, long kita Jingiphuh. Nadaong ni yaklam kita karoy kapar, man gachibenta, the development. Henry habani ka chupon kotak ni kita development, kita the growth. MD uthau ya nukat ha kateka development of infrastructure. Chibon gibenta wo khawi ya kateka Jingiphuh yong ka chnong ka thau yong ka state dari yong dari. Bon gi MD uthau da Jingiphuh yong ki nang jing start. Ka jing here yong kini ki jing do no ya ki mun sin ha be thak ka khia. M1 ki uthau ha kateka Jinglehkmen yong pinong chongchi. Dei kwa iyo wato kachnong Chutwakhu upu go hawaropi. Kateko kathong go kman kayonga but yolti ele to yompi. The joint meeting harantak kajingam lang yung wechnong yompi wa kinong yalam naga government boys ratkam jole na kur chalam. The young one fight one you and the joint meeting. But walk command to Tolat, walk invite no, Yakani, Hajing Yakaja, your court your son, hedging a thought only a maran. But now, when will your a positive response, Nayang Yonki, and I need to speak with our one. Now, everybody at a meeting at the level, young education minister, the Yakam now only with that, will Kuru office to your own, Nathan Tower will be arrived. Invite no ya kani ka port ka sam nan yo upun chna punyet ya kani ka madan but nga nagalyang yo nga assure ki wati ni Snem gudawan daw yo bi ka jingkala yo kani ka madan o man ya ka Jinglehkmen ya ka chnong Chutwakhu ba kamjo le ya ka district ko ko mi dem ka plan ko de chnai ni kan taw ko chnai sitting gallery ni tai but kamjo le yo chna ro fencing ye ki thau ko dansa nang yung right kani kamaran man ko walay lang but ito iporle the MLA ko proposal wo chnai ya ko open air gym hey ni hamaran na ikon tawo yo ikon kumro that no one ki step hey ni wo yo upilan me dani mo upun leki ha ito step
But rengkat na kaliang yung nga ng MGN kelang mo mat ha kamamantak te o thola kami TV waliyo kamamantak te so ya ka sports and youth affair but Meghalaya yo ko hosting right yung national game how new Snem yung anajar arpaunya dan sedang ka mega national game ko da rai go mango wa Garo Hills wa Kasi Hills tan snya komen ba Jubilee yo yakinong yaram chnong walang ba ka job yung Meghalaya games ni wadang dep yo I go host ang leso league events hapo Giant Hills yo I how Snem ar nya yo luti walang ba yung national game umango Jingiphuh sa sisin ya ka chnong juai yo I kamtam wo yo I better infrastructure ya kita kijing china dari open pa permit ya kita tahu ya lagi badan perchangi wo thola wa Chutwakhu le to man go vi ne tahu naga event open man go vi ne tahu yang ni kagani ka madan ini di ka hall ni ka madan POP kate to kadang di perchang ke ni kelam yang ni udang lai the yo is from dry yang ni kat an ni si nan pu kaga kasor nang mansor tasnya to I manawan kate urbanization kate jinglong sor yo I wan le rengkat kita kijing kansi tu bonje kalau kau man kami nye muling kat sor juai yang idang face ye problem nei kenta yang kali ke disposal of waste nei wali nei kenta ka check dulu tega ni le nei yang yung department the lai chmat kamtang nei yang yung municipal the lai chmat wo identify ya ka thau ko no check henry chwa ka te na apilo lembang ni kansa kudo ya kejing ya krelang yung binong chong chnong hapo ka chnong Chutwakhu ba kam jo le ka so chwa bro ko Waton chini dia kata a sense of responsibility. Ton ya kre lami, yui ladem em, rat slami, upoi ke keri ke chat, snyau si uyo em na pergi yung binong chong chong. Delali no, patari, dia bini ki check tak chwa yo tak chwa. But terpat ya pile. Lada naga yung, lada perchangi ule ya di segregation, walaupun dia kelak, ya ki wet waste, ya ki dry waste. Katele ya rat mahako ya municipal wo dispose dani wo punduna ya kani ke jini yo ka check na ko ka tau tanga yulti yo ya ke jini prelang yong inong chong chong bat kam jo le yulti yo wa inong chong chong yo ke chong Chutwakhu kam di yui ka kadang ni isi kamtam the boy ka digital age o imi kamu mantap ni di yoi waro yak sok mobile ni. Nabi ka ko kwa pun. Ba yo kat badang ku ketika urbanization kat te nang junai ketika jing ya tok ya dei ki. Siao sing yo em di por. Ha ki long yung long sem. Ha ka jo ka table ya banjai. Tang ka bei sok la ka jong ko phone. Upa gitso laga jong ko phone ikon ya sok phone MB ikor ko ya klami ko ya Snem ko ya penyo nga apilo wa amni ko por wo chimi hiai chimi ye por wo ya klami chi yo chi sem wo ya Snem ko ya pentui kam tam hagani ko por wo de yoi ka Jingiphuh yong ka drugs hapo ka state yo kamu TV tok kejala yang I, 20% of the population tok below the age of 20 years. Hapo house Snem, 20% of the population here. Tasnya to ibini kijing si 10Q1 cha kani ka state here. Kena terpada ibigay pa, wo man iunan awe, wo pa iya ikon itigyo, wo Snem wo kuyo wo kugraw yeti, nang yung man kate kayong kasem. Yang pi wo em apor wo em burong wo pu ha tu ta wo ke nam artatin pat nam bakla ano bagashnong Chutwakhu kalong kum bakalo dei namar ibig kentin ibran hante hapo kalika kalama ka jongfi kibat kita it kentin ki ong yei bha
yong lang pro bono kopi ko agak tim natin kalau ini ngas semua orang kumi bau beriu mata beriu yang nak anim marwai kumta kacing kersan kacing snok filan kacing train lang kacing ketamram bat kacing bakli jom ni keberan hamni mentah bangin bagi pek ketika pila kantang bagi ibadat nong song jong ke snom Chutwakhu kita kentin ke lampu hantai de kilom din mandi imdai ke besibu untuk dai ke beton ke jingmut ke ba jeliu ke bayar hadu kata-kata ke bukat jangi ke imenta bangin tema pemarwai nginamlah bantau bertai ke khat jangi baginya smok hilang compare nakano kathmai kabangiwan kabangi gidon kam kalom baginya nok sinyang lang halai jong ibenta kamram yang economic man to ke duty yang o imani kamong umawailat manu emily to ke kerjaan jong pi manu minister to ke kerjaan jong pi PWA o kini kupurong, yo doktor Ricky le kamjo. Bukan ke kam oleh ini beta jong pi, hamut oleh bahaya pi. Nerai to ke kamram jong i, ke duty jong i kena mikmat. Kau oleh bahaya pi, baik ba, kita oleh bahaya i. Kau tak nak pi, kau yo i, dia kini kupurong. Chutwakhu, mine thao na miskin, em ibu siang wa em, kumwa ma ho pei di, iwa he
Thor ni kapor kamu penihir yang ni kelama nga cimi ni kabu wasachisin wakanika centenary jubilee celebration umango ko pendap Jinglehkmen Jing Snyawa Jing Sak Kenmo Pat Kamtam Ukersugo Ye Jing Snyaw Yong Wi Pagawi Inong Chong Chnong Yong Kchnong Chutwakhu Udang Mangi Yo Krech Tom Wo Punku Ya Kchnong Chutwakhu Tadagni Kintin kamu da penhir ni lama nga declare wa Ïaka ni ka centenary jubilee celebration Yong Kadorbar Chnong Chutwakhu Daman Udakut Kuble Chibot